Bueno, egun ondan hori, bederatzitarriak puntuan, beraz... Vale, ahí. Bueno, orain bai, egun ondan hori, honen bestez, hasiera emongo diogu apirileko Getxo Kulturako artezkaritza batzordeari. Bueno, lehenengo puntua, aurreko bilkuraren aktaren onarpena, ez dakit norbaitek zeozer duen esatekorik, ez? Bueno, hau batez onartzen da. Eta bigarren puntura pasatuko gara. Bueno, puntu honetan ekartzen duguna da langile zebi langile baten postua amortizatzea eta ze bat postua sortzea. Hau dagoeneko onartu genuen LPS-etan onartu eta genuen kontu bat zan, udaletxearen kriterioari jarraikiz, zebiak, hau da, administrari laguntzaileak amortizatzera egiten ditugu eta administrari bilakatzen ditugu. Ez dakit, hau, jubilazio baten ondorioz izan da, ez dakit honen inguruan zer galdetzekorik duzuen edo. Bai, Ibon? Bueno, galdera bat eta gero gure jarrera azaldu. Negoziazioaren ziurtagirian aipatzen dira beste bi lanpostu, bat kultur teknikariari hizkuntza eskakizunari derrigortasun data jartzea, negoziatu zala, eta baita ere Getxo Kulturako jende arreta emateko administrarien lanpostu baten hirugarren hizkuntza eskakizunari derrigortasun data jartzearena. Hori nola dagoen jakin nahiko genuke, eta gero bestetik, azaldu, oraingoan guk egiazateko nahiago genuke lanpostu honi egokitzen zaion hizkuntza eskakizuna hirugarrena izango balitz bigarrena izan beharrean, baina oraingoan babestuko dugu proposamena batez ere askotan eskatu izan duguna egiten duzuena, hau da, derrigortasun data aurtengo apiriaren gaurko egunekoa da. Gaurko egunekoa da jartzen zaion derrigortasun datagatik, horren babestuko dugula. Baina bai gustatuko litzaiguke jakitea aurreko aipatutako beste bi lanpostuen egoera zein den, aber egin den, egingo den, noiz egiteko asmoa daukazuen, eta... Presidenteak baimena eman da, prozedura luzatzen ari da, jakingo duzunez, hizkuntza eskakizuneetan edozein aldaketa egiteko orain Eusko Jaurlaritzaren txostenak behar ditugu. Jaso genuen ona dakargun postu aldaketarena, baina ez ditugu oraindik jasoiek. Gure asmoa zen ekartzea, baina ez genituen ez jaso ostiralerako ezin izan dugu. Borondatea da, negoziazio mailan adostutakoa ona ekartzea eta data jartzea biei. Bale, honen bestez, eskerrik asko ekarpenagatik, Ibon. Honen bestez bosketara, bai, Xabi? Una pregunta. En el documento de la mesa de negociación se habla también de un puesto de atención al público al que se le quita el complemento de salarial de atención al público. ¿Eso por qué es? Vale, en este caso es un puesto que tenía funciones de... había dos puestos, si no me equivoco, ¿no, Xavi? Que tenían complemento de atención al público. En su momento no era necesario esa atención al público. Como eran trabajadoras que ya lo tenían incorporado, se les ofreció dos opciones. Uno era quitarlo y otro mantenerlo. Si se quitaba la atención al público, se obtenía cierta flexibilidad horaria en las entradas y salidas del puesto de trabajo, y si se mantenía el complemento, pues tenían que continuar con un horario un poco más rígido debido a la atención al público. Pero entre sus funciones se mantiene la atención al público. Sí, por concretar, sí, pero no en horario estricto. Es decir, el plus que incrementaba en un nivel el ítem de diversidad horaria era porque no tenían flexibilidad horaria. Si tienen un sueldo mayor,
la flexibilidad horaria desaparece y tienen que entrar a una hora determinada y salir a una hora determinada. En estos momentos lo que hacemos está cubierto el servicio de atención al público permanentemente. Estas personas prestan labores de registro, de atención en subvenciones, de atención a asociaciones, etcétera, o con cita previa concertada o dentro del horario habitual del aula de cultura o de las aulas de cultura en este caso, que normalmente suele ser con cita previa concertada, ¿vale? Y si no en asistencia, tanto con personal técnico como personal administrativo. Entonces, fue solicitud de las propias trabajadoras, ¿vale? Lo que pasa que una de ellas, tal y como figuraba en el informe, ya se ha jubilado, se jubiló la semana pasada y nos solicitó que ella prefería mantener la no flexibilidad, ¿vale? Sin embargo, la naturaleza del puesto y la consonancia con el otro, que no tiene horario fijo y tiene flexibilidad, es lo que nos corresponde ahora, pero bueno, como indico, esto será objeto de debate cuando se traiga... O sea, aparecía en el acta de negociación porque se negoció en la misma mesa de negociación, pero ciertamente este tema no se ha incluido hoy en el orden del día, ¿vale? Por dejar constancia de que lo tendremos que traer y ahí podremos tratarlo con todo el detalle que no llegará al Consejo Rector. Exacto. Si queremos modificarlo, tiene que aprobarlo el Consejo. Vale, de acuerdo. Sí, a ver, que no he entendido bien. O sea, hay dos, ¿no? Dos en estas condiciones. Una se ha jubilado y la que ha quedado no va a tener función de atención al público. Sí, sí que la tiene. Lo que tiene es flexibilidad horaria. No tiene flexibilidad. A cambio de tener flexibilidad horaria, como puede entrar y salir cuando quiera, vamos a decirlo, una conversación, una medida de conciliación laboral, determinadas leyes hoy en día ya lo promueven y no tenemos la necesidad estricta de determinar las horas. A eso se refiere, pero en la valoración de puestos de trabajo que se hizo, en caso de obtener flexibilidad, se baja un tramo, el complemento específico. Bale, honen bestez, eta gai horik ez badago bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Euskal Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta aurkakoak, Alderdi Popular. Onartuta geratzen da. Hurrengo puntura pasatuko gara, 2025ko urteko kontuaren berri emotea. Dación de cuenta de la cuenta anual del 2025. Bueno, puntu honetan esatea jaso duzuela alderdi txostena. Badakizue, hemen horren kontu eman barri zuagula gero udaleko kontuekin batera plenora eroateko. Aldeko txosten guztiak ditu, ez dakit galdera zatzik deko zuen, txostenaren inguruan. Urrengo puntura pasatuko gara, presidentearen informazioa, programazioaren aurrerapena. Puntu honetan bai bi aipamen berezi egin nahi ditu dala, alde batetik Getxo Esena kalean jaialdia eta bestetik Gau Beltza Gaztea programa. Getxo Esena jaialdia maiatzaren 2tik uztailaren 18 bitartean ospatuko dugu, Aretako Geltoki plazako anfiteatroan. Aprobetxatu nahi dute batzorde hau, artezkaritza batzorde hau, danak gonbidatzeko irekiera ekitaldira, izango dela maiatzaren 2an 6 terrietan. Eta ikusten dozue atxikitutako informazioa askotariko programazioa daukagula, zirko ekitaldiak, klaunak eta abar. Eta bai, aipatu nahiko nituzke gure programako bi emanaldi berez edo getxostarrak direlako parte hartzaileak. Alde batetik ekainaren 13koa, zirkon zirkok egiten duena, eta bestetik maiatzaren 30ean La Pez konpainiak burutuko duena. Gero, Gau Beltza Gaztea programa. Bihar hasiko dugun prozesu bat izango da, jakingo duzuenez, iazko aurrekontu parte hartzaileetan, 150.000 euroko partida bat zegoen gazteekin programazio bat egiteko, eta
modu parte hartzaile baten burutzea prestatu dugu partaidetzako zerbitzutik. Prozesu hau zeugaz, hiru atal izango ditu. Helburua da gau beltzeko programazioa, aurtengo gau beltzeko programazioa gazteriarekin batera erabakitzea edo elkarrekin erabakitzea. Erabiliko dugu zeugaz plataforma digitala, eta beraz, apirilaren 23-tik maiatzaren 6 bitartean gazteek euren proposamenak bidali ahal izango dizkigute zer programatzea nahi dugun esan diezaguten. Ondoren, maiatzaren 6an TikTokin halako jardunaldi bat egingo dugu, prozesu honi itxiera emoteko eta apur bat prozesuan gehiago sakontzeko eta nondik norakoak azaltzeko. Eta ondoren Getxo Kulturak berrikusiko ditu gazteek egindako proposamen guztiak. Maiatzaren 28-tik ekainaren 7-ra zabalduko da bozketa ireki bat, eta uztailean zehar egingo dugu edo egingo genuke programaren komunikazioa edo dana delakoa. Aipatzeko bai, prozesu guztiek bezala, honi ere jarri dizkiogula zenbait irizpide edo zenbait baldintza esango dugu, ze azkenean gauza bat da gazteek zer nahi duten, kasu honetan gazteek edo, baina edozein prozesutan beste herritarrek izan daiteke orokorrean, zer nahi duten, hemen bai eskatzen dizkiogula zenbait baldintza, izan ere, izan daiteke gazteek adibidez, eta eskatzea musika talde konkretu bat, eta adibidez, musika talde hori egotea egun horretan kontratatzeko moduan, bai katxea handiegia delako, edo bai ez duelako disponibilidadeik edo dena delako orduan. Bai eskatzen diegula, proposatzen dutena izatea izaera kultural edo artistiko bat, Getxon gertatzea, gero, denbora tarte batean mugatzen du, hau da, gau beltzeko gauean bertan, gero, giza eskubideen, giza eskubideak errespetatzea, eta ez joatea inoren aurka ekimena bera, bideragarria izatea, gero, planteatzen dutena, eukitzea behar dituen baimenak eta egingarri izatea baimenengatik, hau da, eskatzen, eta adibide bezala komentatzen duen, dronen espektakulo bat eskatzen badigut, eta ez badaukagu baimenik, ezingo genuke aurrera eraman, beraz, bideragarria izatea, gero hori, lehen aipatu dudana, izenak, artisten izenak ez izatea lotesleak, hau da, talde bat eskatzen bada, talde, zea maiz esaterako ez, rock euskaraz, talde hori ez bada bideragarria, saiatuko ginateke, estilo horretan norbait bilatzea ez, eta gero, eskatzen diegu izatea apur bat koherenteak eta guk ulertu ahal izatea egiten duten proposamena. Egin dugu formulario bat zeugazen apur bat hori erresteko eta zehatzak izateko, eta hori. Gero hiru proposamenera mugatzen dugula pertsona bakoitzeko. Eta, hori, guztirako esleipena 50.000 eurokoa izango da. Ez dakit honen inguruan galderarik deko zuen, bai? Nik honekin zalantza bat. Karo, gau beltzan, jada auzo batzuetan egiten dira gauzak. Eta justo gainera, ordutegi tarte horretan. Adibidez, Romon egiten da ikuskizun bat, bertoko ez dantza taldearekin eta herritar batzuk ere bai parte hartzen dute. Hori uztartuko da honekin, edo beste leku baten egingo da, edo aukera egongo da adibidez olako kasu baten, porque imaginatzen dut izango da leku bakarrean. Edo izan daiteke leku ezberdinetan. Eta uztargarria izan daiteke hitz egin da jada, antolatzen duten pertsona horiekin. Gure asmoa da esapaltzea dagoeneko egiten den, eta
lehen aipatu dut programa bat dela, eta oso aproposa galderaz ez dut esan, atera daitezke hainbat ekitaldi desberdin, eta izan daitezke leku desberdinetan, adin desberdinei zuzendutakoak, auzo desberdinetan, orduan bai saiatuko ginatekela hori, ez zapaltzen, hasi eskolak antolatzen duela gau beltza, uztartuko genuke programan, gauza bat da gazteek antolatutako programazioa edo, hobeto esan da, berez antolaketa kulturak egingo du. Guk programa bat aterako genuke zenbait ekitaldi desberdinekin, baina noski dagoeneko egiten direnak ez genituzke zapalduko edo ikusiko genuke zelan egin leku berdinean bi gauzak ezaguteko edo dena delakoa. Vale, sí, Xavi. A ver, yo quería pediros a ver si podéis explicar un poco más, por un lado, las propuestas, qué nivel de definición tienen que tener, es decir, si basta con proponer algo en un par de líneas o hay que definirlo más concretamente. Claro, igual, ¿cuántas propuestas a la vez pueden salir? Porque igual hay una propuesta que engloba a diferentes barrios y otra que es solo un barrio y imaginaros que sale solo la de un barrio. Claro, el resto de barrios se quedarían sin esta programación, a no ser que haya otras iniciativas ciudadanas que las hagan, que también veo necesario el compatibilizarlo. Y la tercera pregunta sería, una vez la propuesta sale, del desarrollo y el llevarlo a cabo la iniciativa, ¿eso se encargaría el aula de cultura o también el grupo, el colectivo que esté detrás de la propuesta? Vale, es que ricasco, Xavi. Bueno, respecto a la primera pregunta de si un barrio respecto a otro barrio y tal, bueno, voy a empezar con la definición, que creo que es lo primero que has comentado. Lo que les pedimos es que le pongan un título a la propuesta, luego que nos digan un poco a qué disciplina artística harían referencia. Pues, concierto de música, habría un desplegable donde pueden seleccionar teatro o lo que sea, y si es otros, pues especificarlo. Y luego que nos expliquen brevemente pues cuál es la idea que tienen. Luego también les pedimos que nos digan para qué franja de edad está pensada la actividad. Y bueno, son una serie de preguntas bastante sencillas para que nos hagan llegar a propuesta. No tiene que ser algo súper detallado. Luego sí que es verdad que en la segunda fase de cuando el equipo técnico de cultura revise todas las propuestas, antes de pasar a la fase de votación, lo que se intentará es hacer complementarlas. Quiero decir, si hay diferentes propuestas, pues igual de animación callejera, que con todas ellas se puede hacer, pues imagínate, se me ocurre, para la zona de Zubileta, una programación con 4 o 5 elementos, pues se juntarían. Y de la misma manera, si vemos que hay propuestas, por ejemplo, que pueden ser complementarias para diferentes barrios, pues igual no hace falta ponerla de un barrio contra otro barrio, sino que se puede programar directamente en dos y que lo que se vaya a votar sea para dos, ¿vale? O sea, eso nos lo irá dando un poco el proceso y el resultado de lo que recibamos. Incluso se me ocurre que si lo que se proponga para un barrio, Cultura luego lo pueda proponer para otros dos, porque igual alguien propone solo una actividad, pero se ve que esa actividad, joder, se puede programar en diferentes partes, ¿vale? O sea, lo que vamos a tomar es un poco esa base de qué se quiere hacer y luego, pues, Cultura intentará un poco complementarlo y que no haya esas diferencias que mencionas. Y luego, por supuesto, que sea compatible, como hemos comentado antes, con la actividad que ya se esté llevando a cabo. Y la otra pregunta que me hacías, perdona. ¿Cuánto de concreto que hemos contestado? Si luego se lleva la iniciativa de Cultura. Lo llevaría a Cultura a cabo, sí. Respecto a la programación, recordad también que
este fin de semana tendremos tanto la Feria del Libro como el fin de semana de la danza. Y bueno, pues... Y el concierto homenaje a Pio bai, Guindogar parkatu. de jazz, que su familia acude año tras año. Bai, parkatu. Y luego, pasando al siguiente punto, datos de programación. Bueno, pasatu dizkizuegu datu danak, nik nabarmenduko nituzkenak, hilabete honetan zinemaren datuak izan dira, suposatzen du Goyaren efektuagatik edo, zenbait proiekziok arrakasta nabarmena izan dute, euki dugu Más Palomas, Los Domingos, Quinta Portuguesa, gero bebai aparte Karmeleren proiekzioa izan genuen, nik uste dut beste hilabete batzuetan egiten denari eserken du barik, agian kanpo faktoreek lagunduta, lagundu dute arrakasta izaten, eta gero bebai aipatzea oso ondo funtzionatu dela bai operak, eta bai Golden Apple kuarteten kontzertuak, bi sarrera geratu zirela saldu barik bakarrik, osea que ia dana beteta. Eta ez dakit zer aipatu nahi dozuen programazioaren inguruan, beste barik, bai aipatu nahi dizuet eta bez daukagu gai ordenean, baina ikusiko zenuten antolakuntza batzordera daramagula Andres Isasi Musika Eskolako erreglamendua. Berez, puntua antolakuntza batzordean dago, beraz, gauzak horrela dira, baina bai, ez dakit, kulturan gaudenez, ez dakit inork galderarik daukan erreglamenduaren inguruan, edo txostenak pasatu dizkizuegu, ez dakit, bestela, igual batzordean komentatuko duzue. Sí. No hay pregunta. Vale, sin más. Era decir eso, que lo vamos a llevar a la comisión de organización para elevar a pleno, pero bueno, por si queríais comentar alguna cuestión, aprovechando también que está aquí Xavi, pues si queríais hacer. Bueno, y sin más vamos a pasar al turno de las preguntas. Bai, aipatu diot Ibon, gero Ausko galderen aurretik. Bai. Bueno, teníamos una pregunta del Partido Popular. No sé si decirte que la leas o hemos comentado para que la paséis a la Comisión de Cohesión Social. A ver, sabía que me ibais a decir eso. Vale. Estaba segura, porque resulta que en la legislatura anterior, dentro de Cohesión Social, siempre se nos informaba del programa Laguncoya, que es envejecimiento activo, y entonces ahí había tema eran de excursiones, gimnasia, muchas cosas. Pero resulta que en Cohesión Social me dice, no, esto tienes que preguntar lo que es de deporte en Getxo Kirolak, lo que es de cultura en la Escuela de Cultura. Y digo, pues ya preguntaré. Y resulta que de aquí me remitís otra vez a Cohesión Social. ¿Quién me va a contestar a todo esto? Porque, ya digo, en la anterior legislatura pues se proponía hacer visitas a edificios emblemáticos. Esto se anunció en 2021. Entonces no nos han dicho ni cuántas personas, si se siguen haciendo, si se dejan de hacer. Entonces por eso he hecho la pregunta. ¿Por qué no se nos dice nada? Y ahora resulta que se nos remite otra vez a Cohesión Social. Sospecho que no se ha hecho nada. Bueno, no nos consta que se estén haciendo visitas desde Cultura a edificios emblemáticos. Ni lo anunciamos en 2021, o sea, desde luego no es una actividad del aula de cultura, ni lo hemos anunciado nosotros, ni lo hemos llevado a cabo.
No Por me lo he eso. inventado. No, yo de hecho diría, sería más provechoso para saber igual de qué área parte, si tiene a mano la comunicación de 2021 a la que hacen referencia A ver. en la pregunta, podríamos igual adivinar, porque podría ser que fuera de turismo tal vez, ¿vale? Porque si era las visitas de edificios emblemáticos podrían estar dentro de la programación de a pie, ¿vale? Pero lo que sí le podemos garantizar, y yo por si acaso lo miré, me acordé de que hicimos un año la iniciativa Open House, pero para nada en 2021, ni en junio, ni... ya digo, no es una Bueno. iniciativa nuestra. Pues entonces lo que está colgado en el esto, que está dentro de cohesión social, que vuelvo a decir, no entiendo, vuelvo a decir que es en cohesión social donde está colgado en 2021, en junio, se habla se hacen visitas a edificios emblemáticos, que está previsto hacerlo, que lo están estudiando. ¿No? Bueno, pues No no sé, está- ya lo es miraremos. junio 2021. Pero no son Pues ni ya- visitas teatralizadas, ni... O sea, son visitas a edificios. Sí, visitas a edificios emblemáticos, es lo que se dice. Bueno, pues ya lo revisaremos, pero a nosotros no nos consta que esa actividad de Hecho Cultura. No, las jornadas son en octubre. Después, ¿qué es lo que más? Yo creo que tiene que ser o algo en colaboración con turismo o cohesión social, pero desde luego, y sobre todo en lo que me corresponde a mí como director de Getxo Cultura, en la web de Getxo Cultura no comunicamos nada de ello, ni hemos realizado esa actividad, entonces no tenemos capacidad de responder sobre si se van a hacer o se van a dejar de hacer. Desconozco cuál es el área o la comisión y podríamos ayudar si con la comunicación a la que hace referencia en la pregunta del 2021, incluso si la manda por email, no tengo ningún problema en mirarla y decir, pues efectivamente es de turismo o es de cohesión social, pero así, yo cuando recibimos la pregunta hice búsquedas, por si acaso, por decir, pero en 2021 yo era director del aula de cultura, conozco la actividad en relación al patrimonio. El patrimonio no es uno de los elementos constitutivos de los estatutos de Getxo Cultura y siempre tenemos, si lo hacemos, trabajamos en colaboración con otras áreas. Y ya les digo, puedo confirmar que no nos consta ni es iniciativa nuestra, por lo que ni la iniciamos, ni la comunicamos, ni podemos saber si sigue. Y podremos estimar a dónde podría enviarse, ya digo, enviar con el email, oye, la comunicación es esta, y está colgada aquí. Bien, está colgada, vuelvo a repetir, en cohesión social, junio 2021, en la Guncoya. Hombre, en relación al envejecimiento activo, desde Cultura sí que desarrollamos diferentes actividades, pero esta en concreto no... Bueno, ya miran. Un programa que era, no sé si era privado, que se hacía en colaboración con la Diputación en toda Vizcaya, que era de visitas a edificios emblemáticos un fin de semana. Yo lo he mencionado, Open House, un año sí. se colaboró en Getxo. Que sí, yo sé que se ha hecho más años, pero... Sí. Pero hasta ahí. Por cualquier constancia, lo desconozco, o sea, no sabemos de quién es la iniciativa, pero lo único que podemos confirmar en este consejo es que con la información que tenemos no identificamos ninguna actividad que nosotros iniciáramos en 2021 para visitas a edificios emblemáticos, ¿vale? Y no realizamos nada similar en la actualidad. En junio 2021 se propone hacer las visitas a edificios emblemáticos en la Guncoya, cohesión social. Vale, bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro la pregunta que nos hemos podido responder. Si nos adjuntas la comunicación, o bueno, ya miraremos cuál es la comunicación. Vale, pues ya te hemos comentado que remitieras la pregunta a cohesión social, pero bueno, si dices que allí ya te han remitido a nosotros, pues lo revisaremos y te daremos la contestación. A ver, yo hice en cohesión social el mes pasado, hice unas preguntas y entonces me dijeron, bueno, pues que sí, que efectivamente se trabajaba con distintas áreas, entonces me dijeron, esto tienes que preguntar, pues lo que es de deporte, pues se hace con Getxo Kirola, lo que es de no sé qué con no sé cuánto y lo que es, bueno, pues he traído esto que traga en cultura. Bueno. Sí, es que me remitieron a cultura. Vale, bueno, pues como no es una materia que nosotros estemos desarrollando el tema de los edificios municipales y tal, pues sí que tenemos otro tipo de actividades efectivamente, pero no esta en concreto que
que preguntas. Y pasamos a la pregunta del Carrequín Podemos, Xavi Mesedes. Bueno, trimestralmente el Organismo Autónomo de Getxo Kirolak realiza un informe sobre las AQS recibidas y las respuestas dadas y se da cuenta de él en las juntas rectoras convocadas. ¿Qué sistema de AQS o similar tiene Getxo Cultura? ¿Realiza informes periódicos con datos o donde se recojan todas las solicitudes presentadas y las respuestas? Si es así, ¿podría aportarse al Consejo Rector de manera periódica? En general, ¿qué datos destacables se pueden extraer o qué quejas reiterativas se presentan ante Getxo Cultura? Vale, pues eskerrik asko galderagatik, Xavi. Si te parece, voy respondiendo por puntos. El sistema de AQS que utiliza Getxo Cultura es el mismo que utiliza toda la corporación y todos los organismos autónomos, ¿vale? Es un programa informático que tenemos dentro del menú de aplicaciones del ayuntamiento. Nosotros no realizamos informes periódicos, ¿vale? Getxo Kirolak sí que los realiza debido a para cumplir una certificación de calidad relativa a la práctica físico-deportiva, el 9001, pero bueno, es una certificación que tiene Getxo Kirolak, que Getxo Cultura no la tiene y nosotros no realizamos esos informes periódicos. No obstante, y como miembro del Consejo Rector que eres, en el momento que nos solicites el informe con la periodicidad que tú entiendas, te aportaremos la información de las AQS recibidas. Sí decir que, y sí te traemos el dato de algunos datos, un poco hemos cogido el último año, ¿vale? Desde abril del 2025 a abril de 2026, de cuáles son las AQS, el número de AQS recibidas, y las hemos clasificado un poco por temas para daros cuenta. En total hemos tenido 108 registros de AQS, ¿vale? Pero bueno, es verdad que hay un alto índice de duplicidad en las AQS y que podríamos decir que los temas en general han sido unos 35 temas diferentes. Hemos dividido por temas las AQS recibidas. La mayoría de ellas son relativas a las fiestas y eventos populares, ¿vale? En ellas, para ellas se lleva la mayoría de AQS, 38, son quejas de cuadrillas, pues por parcelamiento tardío de las campas, etcétera. Luego quejas también por las fiestas de la humedad relativas pues a quejas que suele haber en fiestas de ruido, alcohol, alguna pintada. Y luego pues en la plaza de estación de las Arenas pues quejas por saturación acústica. De una única persona. Bai, barkatu. Sí, es de una misma persona que ha presentado, si no me equivoco, cinco quejas. Otras quejas recibidas son, en este caso, 14 registros relativos a las bibliotecas por 8 asuntos diferentes. Pero bueno, fallo de internet y escáner, alguna impresora sin funcionar, cierre de espacios infantiles, etc. Tenemos 13 registros relativos a Socamuturra, de los cuales 2 registros son idénticos de una misma persona. Proceden de diferentes ciudadanos y los textos son similares o idénticos entre sí. Luego tenemos quejas también sobre las instalaciones de la Kulturetxea. En total son 6 asuntos que tienen 10 registros. Romo Kulturetxea, barkatu. Tenemos una queja repetida en torno al gimnasio para mayores, sobre la climatización, ordenadores con problemas de inicio de sesión en el Caseta Gunea que fueron remitidas a informática, ese tipo de cuestiones. También tenemos registros sobre la programación y tenemos registros también sobre programación cultural y talleres, que son 9 registros sobre 7 asuntos diferentes.
pues que si las actividades de San Ignacio, de las fiestas de San Ignacio son adecuadas para mayores y para niños, una sugerencia de espacio infantil para la RKE, programa de fiestas de Romo con información incorrecta, etc. El 65% de los registros corresponden a quejas enviadas por múltiples ciudadanos sobre un mismo hecho y más o menos eso. Temas, asuntos reales son unos 35, lo que más o menos da una tasa de 3 quejas por cada asunto, ¿vale? No es así exactamente porque temas como Socamuturra, paellas igual se llevan más, tienen más repeticiones, pero es un poco los datos que tenemos. 13, sí, no, espera. Sí, 13 registros. Eso es. Vale, gracias. Vale. Vale. Bueno, señalar que una de las quejas del asunto de Socamuturra es porque la retransmisión se hacía íntegramente en euskera, ¿vale? Que no tiene igual tanto que ver con el tema de la polémica. Pero bueno, las recogemos todas y casi os las trasladamos. Eta ahozko galderei paso eman aurretik, genuen otsaileko batzordean EH Bilduk eginiko galdera bat, aurreko hilabetean ez genuen erantzun nahi izan, azkenean ahozkoa zalako eta idatzizkoa bai erantzun genizuela, baina ahozkoa genuen presentzialki egitea. Eta, barkatu, topatu behar dut. Momentutxo bat, mesedez. Vale, EH Bilduk galdetzen zigun musika eskola eta euskararen inguruan zenbat klase jaso zitezken euskeraz eta abar. Bueno, zenbat klase jaso daitezken euskeraz, jaso daitezke musika eta mugimendua, lenguaia musikala, eta gero musika trozen artean, pianoa, violina, viola, violontxeloa, kontrabasua, basu elektrikoa, gitarra jazz, flauta, klarinetea, oboea, saxofoia, trompeta, trompa, tromboia, tuba, perkusioa, txistua, trikitia, akordeoia eta ahots teknika. Gero, zenbat klase diren elebidurak eta nola bermatzen den elebitasun hori, musika eta mugimendua eta lenguaia musikala ikasgaiak bizi programan oinarrituta ematen dira. Hizkuntza nagusia euskara da, baina gerta daiteke taldean dauden ikasleen hizkuntza ezagutzaren arabera gaztelera ere erabiltzea, euskara menperatzen ez duten ikasle horiei ikaslei azalpenak emoteko. Erdara hutsean ematen diren klaseak, ze plan dago gutxienez elebidunak izateko? Irakasleak jubilatzen diren neurrian, hirugarren hizkuntza eskakizuna esartzen ari gara lanpostuei. Adibide gisa, uztailean euskara ezagutzarik ez zuen gitarra eta gitarra jazz irakasle bat jubilatu zen, eta LPS-etan hirugarren hizkuntza eskakizuna jarri zitzaion lanpostu horri. Eta lanpoltsan sartu den irakaslea euskaldun, lanpostuan parkatu. Sartu den irakaslea euskalduna eta hirugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatu du. Eta irakasle euskalduna kontratatzen dituguna hala, bermatuko dugu ikasgai guztiak euskaraz emoteko aukera. Eta gero irakasleak euskalduntzeko plangintzarik badu eskolak, egia esan ez daukagu plangintza zehatz bat, baina esatea irakasle batzuk astero aritzen direla trebatzaileekin, beraien euskara trebetasuna lantzen eta pizkanako lortzen.
musika eskolako irakasleen 24 lanpostuk daukate 3. hizkuntza eskakizuna iraungitako datarekin, eta hauetatik 23 egiaztatzen dute 3. hizkuntza eskakizuna, edo bestela salbuetsita daude adinagatik. 8 irakasle lanpostuk ez daukate hizkuntza eskakizunaren derrigortasun datarik, eta lanpostu hauek betetzen dituzten titularretatik 3 bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dute, eta batek hizkuntza eskakizunik egiaztatzen ez badu ere euskaraz komunikatzeko eta ulertzeko gaitasuna. Eta hauek izan ziren galderak eta hauek dira erantzunak, ez dakit galderarik deko zuen erantzunaren inguruan, ez? Eskerrik asko. Ez dakit hausko beste galderarik daukazuen, bai, Ibon, ez? Bi galdera eta eskakizun bat. Galdera eta eskakizun bat. Batetik lehen aipatu duzu antolaketan datozen puntuak, eta antolaketa datozen puntuen artean badao finantzazio proposamen bat kulturretxearen alde, 156 eurokoa, eta hori ikusten dugunaren arabera... 156.000, ez? 156.000, bai, berkatu. Horre ikusten dugunaren arabera, inbertsiones varias hori jakineko genuke zeintzuk dira horre ikusten dien inbertsioak, bekaz musika eskola lehenengo hiru hilabetea, suposatzen dugu hori izango dela ikasri ematen zaizkien diru laguntzak. Concesión de subvenciones dirigidas a la organización de festejos, hau suposatzen dugu jai batzorri ematen zaien diru laguntzak igoko direla, zuek iragarritako bezala, horren inguruan gero itxein dugu, baina gero diru laguntzak vestuario y asociaciones. Hori ja ez dakigu lagunduko ditugun elkarteak jantzi bereziak izaten, ala jantzeko edo jantziak aldatzeko leku bat jarriko diegun, edo zer da? Hori da, orain aterako dugun diru laguntza deialdi bat, euskal dantza taldeei eta abesbatzei zuzendutakoa. Non lagunduko diegun, normalean ohiko diru laguntzan sartu duten euren partida bezala, orain aterako dugu deialdi bezala. Vale. Gero, bigarren galdera, jaien inguruan bai egia da iragarri zenutela 1,5 igoko zenutela diru laguntza, ez da igo 1,5, 1,4, bueno, vale. Baina kontua da, diru laguntza igotzen baldin baduzue, baina aldi berean jai batzordei ezartzen badizkiozue bete behar gehiago, igoera hori pizka trampatia da, nola ditzateko, batetik diru gehiago ematen dizut, baina bestetik diru gehiago gastatzeko beharra ezartzen dizut. Bete behar horiei bueltatxo bat ematea eskatuko genizueke. Ze adibidez jaiek izatea ardura euren aurrekontuekin gor diren pertsonentzako itzultzailea jartzeko momenturen baten edo horrelako zerbait hori hobeto ikusten dugu udalak bere gain hartuko balu eta horrela benetako diru laguntza egoera izango litzateke aipatzen dana. Naizte jakin batzuei asko ez ari gustatzen jai honetan nola antolatzen diren, baina batzuk keja jartzen dituztelako, ni gonbidatuko nieke keja jartzen duten guztiei jai batzorretara hurbiltzeko, euren ekarpena egiteko eta jai batzorrekin lan egiteko, eta horrela ikusiko lukete zer nolako lanak ekartzen duen jaiak antolatzea. Hori da iradokizun bat. Eta beste eskari bat egin nahi dizuegu, batzutan ez dakigu barregarria den, baina kezkagarria iruditzen zaigu. Jakin izan dugu, itsasargia elkarteari trikipote bat egitearren, zuek ez, udaltzaingoak, zehapen espediente bat abiatu dela, esaten dieten, jarriko dieten izuna 1.930.000 euroren artean dago, baimena ez eskatzearren, ibilbidea zehaztearren, horrelako gauzen inguruan. Hau ez da kontu bakarrik itsasargiari bidali dioten mezu hori, beste mezu batzu daude, baina beste horien inguruan gaztei bidalitakoak hori beste irakurketa bat izan zakete, baina bai itsasargiarena. Osea, guri iruditzen zaigu edozein elkartek
trikipoteo bat egiten baldin badu, edo bapatean bihotzala bezbatza erabakitzen badu, 4-5 kide tabernaz taberna abesten ibiltzea, edo berdin zait, kontserbatorioko edo musika eskolako gitarra joleak berdin zait. Horrelako ekimen bat, guretzako, herri baten aberaztasuna islatzen dute. Baina ekimen horiek muturreraino arautu nahi dugunean eta legearen aplikazio bat ere logikoa egiten dan zetanean eta legearen irakurketa oso ilogikoa egiten danean, ez da herriko kulturaren edo herriko kulturaren adierazpenak laguntzen. Eta herri baten kulturaren adierazpenak mota askotakoak izango dira, batzuk izango dira kulturretxetik antolatzen direnak, baina beste batzuk izango dira herritarrak antolatzen dituztenak. Eta argi dago, zu kontzertu bat egin nahi baldin baduzu, horbeian, baimenak eskatu behar dituzu eta eskatu behar dituzuna, eta badagoela azpiegitura behar batzuk eta horiek aintzat hartu behar dira. Hala, trik eta pandero batekin, tabernaz taberna jateko, baimena eskatu, bilbidea eskatu eta hori baduzu egiten, ostiral batean, gaueko 10 gutxiagotan, zabaltzen baldin bazai espedientea, logika handia ez diogu ikusten. Horren, zentsu horretan, eskatzen dioguna kulturretxeari, kulturran tolatzen nagusia den aldetik, da dagokionarekin edo kasu honetan ez dakite espazio publiko arautzen duen arloarekin edo geltzengoarekin bitartekaritza lanak egitea, ez baitauka inolako logikari. Osea, pentsa ezagun, ez dakit, bi bertsolari tabernaz taberna doazela eta baita ere, hori ere, baimena askatu behar dute 3-4 hilabete horretik, ez dakit, igual lagunak etortzen bat zaizkit eta bertsotan eritu nahi baldin badute horretako horko logika hori lantzea. Kasu honetan itsasargiari bideratu zaion espedientea edo izun mehatzua eruditzen zaigu lekuzkanpo eta horretan bitartekaritza lanak egitea eskatzen dizuegu. Vale, jasotzen ditugu iradokizunak, egia da bigarren orain aipatu berri dozun itsasargiaren kontuaren ezagutzarik ez nuela, beste gunean egon nintzen berekin batzartuta eta zidaten aipatu. Begiratuko dugu, egunetan izan zen. Zein egunetan izan zen, itsasargiako neska bat etorri zitzaidan egunean ni berez zenuen ezautzen. Ostiralean gaztek agerraldi egin zutenean ostiralean gaztek hori da, baina hor zegoen andra bat eta esan zidan itsasargiari gauza bera gertatu zitzaiola. Hau kultura batzordea denez begiratuko dugu eta emango diogu. Kontua berez ez da, gure ustez ez da zein egunetan izan da. Hori ja gertatu izan da. Gure proposamena da hori berriro ez gertatzea. Iruditzen segulako como que se nos va un poco de madre el tema de regular las cosas. O sea, no se puede regular todo, hasta el extremo. Hori da eskatzen duguna, eta hor bitartekaritza lan egiteko, guretzako erabat aberazgarria da, edozein talde, herriontako talde, ordu normaletan, eta gaueko, ostiral bateko gaueko 10 largun gutxea ordu normal, eruditzen zaizkigu, beraien eginkizunaren adierazpen normal bat egiten baldin badute, ez dute errepidea mozten, ez dute jendetxa beraien inguruan batzen, ez dakit, hori da, eskatzen duguna. Esan duzuna ez dauka inolako logikari. Osea, ez dauka inolako logikari. Hau da, zuek antolatzen dituzte eramotatako ekitaldi batzuk, bapatean itsasargian, ez dakit, itsasargian berdin zaite da beste nonbaiten ari badira, edo itxartun ari badira, trikia klaseak emoten eta esaten badute goazen kalera, zuk ezin dituzu 3 edo 4 hilabeteko aurrerapenarekin gauza guzti horiek komunikatu. Ezin dituzu hori egin. Eta hori egitera behartzen zaituen arauak egiten duena da kaleen bisitasuna moztu. Eta kulturra beraztasuna moztu. Eta beraz, edo arau horren beste irakurketa bat egin behar da gure ustez, edo arau hori aldatu egin behar da. Zer, azken finean, ulertzen dugu espazio publikoan elkar bizitza landu egin behar dela, baina logika batekin. Eta guretzako honek ez dauka inolako logikari. Jaien inguruan
aipatu dozuna, uste dut iradokizun bezala egin dozula udalak gain hartzea irisgarritasunaren, irisgarritasuna gorrentzako eta barre, hori aipatzea egia dela 1,5 igo diegula subentzioa aurten, baina iaz ere beste horren beste igo zitzaiela, uste dut udal gutxik esan dezaketela horren besteko igoera egin zaiela jaien aurrekontuari, eta aipatzea bai jaien antolatzaileak jai batzordea direla. Egiten ditugu beraiekin dagozkien koordinazio batzarrak eta saiatzen gara nolabait laguntzen, baina ez dut uste irisgarritasuna bermatzeak horren badakit eragina duela bebai euren arremotuan, baina nik uste dut 2 urtez jarraian igoera nabarmena egin zaiela. Bat nator egin dozun kesen irakurketarekin bebai, aipatzea bakarrik, aipatu ditudan kesetako batzuk, egia da jaien kontuagatik eta iritsi zaizkigula, baina zenbait kasutan guk kesa horiek deribatzen ditugula dagozkien arloari, udaltzaingoari edo delakoari. Eta aipatzea bai, jai batzordei komunikatzen dizkiegula, jakinaren gainean egon daitezen, baina ulertzen dugu bai, jai batzuek ezinbestean kesak ekarriko dituztela eta hori onartu beharra dagoela. Azkenean zaratak eta abar jaietan uste dut normaltasun baten barruan ematen diren gauzak direla eta epe jakin baten barruan eta kesak egon daitezke, baina zenbait katsutan agian arrazoia izango dute, baina beste batzutan ez daukate zertan. Eta finantziak eta proposamenei dagokienez, eta baizen galdera, uste dut puntuz puntu zuk erantzun dituzula, zalantza zenuen jantziteriako diru laguntza, baina hori argitu dizugu, eta gero, bazegoen beste bat, inbertsioetarako partida zana, hori da, eraikinaren eta antzokiaren zenbait makinaria eta abar aldatu behar denerako edo momentuko konponketa bat egin behar denerako diru partida bat, ez? Zabiz, uste da? Nahi badimo duzu nik osatzeko, biharko batzorderako informazioa osatzen ari ginen, puntu horretan, ikusten baduzu aurreko urtetako kulturetxeko eta getxo kulturako aurrekontua 60.000 euro inguruko estimazio bada inbertsioetan behar izaten dena kulturretxeetarako eta musikebarrirako. Material, zehazki gure kasuan da, azalpena da musikebarrin raiderra eta baliabide tekniko eszenikoak osatu behar ditugu, eta guri ere irisgarritasun dekretua aplikatzen zaigu eta orduan inbertsio batzuk egin behar ditugu hori bermatzeko, eta gauza bera gertatuko zaigu RKN eta Bilamonten berrituko da, irekiko da, baina material batzuk ere hornitu beharko ditugu. Jaien inguruan hausnarketa bat. Jai batzordeak antolatzen dituzte jaiak, baina betidanik nidakidanez gauzak ez bat aldatu, jai batzordeak eta udalaren arteko elkar laguntza horren ondorioz, batzutan azpiegitura kontu batzuk udalaren kargura geratzen dira. Gero, egon den igoera, bai, baina igoera portzentaietan urtua garrantzitsua izan daiteke edo ez oinarriaren arabera. Eta egia da, egon den igoera egon dela, igoera horri kontuan hartu behar dugu baita ere urte hauetan egon den inflazioa, beraz horrek igoera hori moteltzen du, eta ezin dugu begibistatik kendu baita ere beste inguruko beste herri batzuetan jaiei zenbat diru bideratzen dioten. Eta zer nolako igoera suposatzen duten 52.000 euro udalerri osoko jai guztietarako. Guretzako jaietarako dagoen diru partida ez da ondia, onditu beharko litzateke atozkei hau, handitzen dela, bale, baina ez gaitezen horretan geratu. Eta laguntzak etor daitezke, adibidez, aipatu dugun bideo horretatik.
betikoa da, beti. Legeak era askotara irakur daitezke, era lagungarrian irakur daitezke, edo era mugagarrian irakur daitezke. Nahiago dugu era lagungarrian irakurtzea besterik ez. Vale, eskerrik asko iradokizunagatik. Aipatu nahi dut bebai, zentzu honetan, bilerak, tantaka banoala biltzen jai batzorde desberdinekin, momentuz San Isidroko jai batzordearekin eta Portusarreko jai batzordearekin egonda nagoela, eta pizkanaka erronda hori osatzen joango garela, eta jasoko ditugu jai batzordeen iradokizunak, jasoko dugu zeuena bebai, eta joango gara unean aztertzen. Ez dakit iradokizun edo galdera gehiago dagoen, ez? Bale, eskerrik asko. No.